Pokrajinska vlada je 2021. godine na predlog Saveta za praćenje ekonomskih aktivnosti na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine donela odluku da osnuje agrobiznis inkubator. Upravo u Sremskoj Mitrovici iz razloga što u Sremu gravitira najveći broj malih proizvođača, prerađivača poljoprivrednih proizvoda, kako mleka, mesa, tako voća i povrća. Ideja sama vezana za osnivanje utemeljena na tome da se pruži podrška malim i mikroproizvođačima kako bi oni svoje proizvode pre svega mogli da na pravi način plasiraju na tržištu, kako bi unapredili svoju proizvodnju i uz pomoć agrobiznis inkubatora ostvarili veći promet na tržištu. Drugi put za redom mi dolazimo na sajam Agro Belgrad ovde u Beogradu i dovodimo određeni broj naših korisnika. Trenutno za ova 3 izložbena dana ovde će biti 21 korisnik agrobiznis inkubator, gde će moći da predstave svoje proizvode i na kraju krajeva dođu do potrošača. U toku je izrada studije koja će se baviti i potrošačima, a i sa proizvođačima, koja će biti vrlo korisna za naše korisnike u smislu kako da prilagode svoj proizvod, šta treba da urade na marketingu i koje još stvari bi trebali zajednički da uradimo kako bi došli do potencijalno novog tržišta i povećali svoj obim proizvodnje. U tom smislu pokrajinska vlada će nastaviti da radi i da pomaže. Ovo je samo jedan od vidova koji smo predvideli kroz agrobiznis inkubator da pomažemo malim proizvođačima, da im omogućimo da dođu na sajmove. Naravno, sve to za njih je besplatno, to ide sve o trošku agrobiznis inkubatora. Nastavit ćemo dakle da podršku pružamo i to će biti u narednom periodu tako.